na kenda gakunegereria ciringi ngiri igana rimwe ngiri ikumi itambo nathi no gakorwo gikihotanira ciringi ngiri magana matatu ni njira huthu muno makiria 137171 demorekira k no gekira ciringi ciaku 99 na ririkana orira kigeria maita maingi niguo rongerera mieke yaku ya gukorwo ugikihotanira ahotani ni aingi tondu ona ure turagithie na mbere ri ikara ku gatagati-ini wa curi ni urakinegererio bonus yaku ya ciringi ngiri 10 koguo ni wega ugerie munyaka waku you never know kana no ukihotanira gwira aha niho gaturu ka ndeto na ni kwaraniria tugetha kihonia kia maundu maingi otoria gwiraga muturire witu ni nyitito ni ituge nyinge muno makiria turokaga tukajiriria uteti no tongoria tukarika tugata ukugima mwega wa mwire ni wakigwa teri ugima mwega wa mwire ni ukuruhanite tondu ndagitari ni anamenya mathina maria mukanite na njohi na gikorwo he campaign tukoretwo tuki na ni uhoro wajirie kurwo naguo tene muno tondu nginyaririkana tuona ko tukiita njohi tuona ko thaici tari thaicio tugu wakigwa deputy president na mutumia wake ni marari uhoro muno makiria wa ku deal na maundu maya ma njohi na twarora ri ni mbeu njithi muno makiria tondu yajagia taarifa no uguo thiko ici kwena nginya tama in fact hega quote kuhurite screenshot tondu riria turari uhoro wa maundu maya ri twajagia gukorwo twabe tukinye ground turorera gutari hope ni gukona haha thimu-ini o tugigithiaga na mbere yes niliona ati usikubali zishuke hata kama ni Monday ni December ucio ni mundu wakwe ati we ndugetikire kama uko airi wendelea kukaa uko tuju na ati tondu ni December anyway tuna mutaramu na muthuthuria nie wakwa ni gwika uthuthuria na nigakimurehera facts Murito Francis Kungu wa Gurene haha agitwire tukwanjiriria hano mbere ya tukimenya uria gitarie good morning ohoro waku mwega fiyo welcome to Kenya thank you no ahia rero ya guku 254 254 yes gutari atia ni kwega muno niguo na riera ya guku ni riega Europe thaici gwiciria tu bururi wa Portugal me around 6-7 degrees ni heho njuru gwiciria andu aria maikaraga Limuru mena ka example kanini mena ka idea no ni bururi mwega so happy to be home ndirakenera muno gukorwo ndi mucii niguo wega umaga na mucii niguo ini ngabo mageithie kamera wikaga niguo tugithi na mbere muthikiriria wa Kameme TV njitagwo Kungu wa Ngure oguo ndigugititwo na ndi muthuthuria thaici ndi University of Lisbon we bururi wa Portugal na guku Kenya ni thomeire Mo University Sociology for masters na bachelors goragwo ngiko thuthuria wa everyday sociology ni maisha ma mundu o muthenya yes niguo na maisha maya maituru ni mara nitajohi twikite a very critical part ya miturire itu na tukirera cia njohi ikitoguo ndagitari ngeshwa tiga aiga ni ati to uria unyuite wika uhutagio ni andu othe kwina murefi no rithu tunaga murefi tari mundu uria uratuguga uria tarahota guthie wira na ni njui ni maundu maingi muno makuanite no mundu ndokiraga gatwika murefi na gucia hau no gwenda twanjiririe tondu nuona already social media kuna hype kabisa already reu ni December ni drive njega he mundu hihi thina wake uku accelerate thaici kuongerereka kana he mundu kwanjiriria thina wake wa kahinda karaya wa njohi tatutaririe nigetha tukinye stage yo ya kuga ni twiga twina alcoholism twanjagia he rwimbo nyendete muno na ni nguru huthira kidogo he muini uraina rwimbo wega etagwo Waithaka wa Jeni arauga atiriri he gathabari tutithanĩtie no ni na Jehova riu ni tukuoya gathabari kau tuone mundu oya gathabari gaka ga gutwika alcoholic ri gathabari gaka kambagiriria ha mundu ekoraga atia na muno andu ni manjuragia nie ndi alcoholic tando ino ni kiria he kindu twitaga deconstructing deconstruct terminology ni terminology packaged na maundu maingi muno alcoholism ni kiundu kinene muno ni biomedical na kigwicia ni arikana last time tugire ni biomedical as in no diagnose wo ni ndagitari through certain tests no ukorwo positive for alcoholism na ni social ni political and it's a legal ni legal
kind of view tado nionete mututho law na kada laws kwina mawatho makugeria kurora so dimensions ni nyingi but tugeria ko unpackage nyamu ino terminology no iretwo alcoholism de nigetha tuteithie muthikiriria witu na muno tugerie gucoka kwiragwo baranginyo haria gucokia ruwi na mukaro tumenya atiriri alcoholism niki na mundu ekoraga atia how do you generate uthiaga atia nginya ugekora riu ni wagomeirwo nyamu yari ya for fun yari ya experimentation riu ni atwikire murimu no thie thibitari no diagnosewo na riu ni social problem stage ya mbere muno na turirikanie muthikiriria wa Kameme TV thaa ici twi mambura-ini ma thiguku sherehe in fact riu kibo kiria kirahuthika thaa ici ni sherehe ini na interest yakwa muno no nyende kwariria age gap ya andu aria mararikirie form 4 na aria me also into 30 years tando aya riu nio me within this area ya experimentation ni kugeria ni ndirari high school headmaster ni aranganagia uhoro uyu muno ndiracamite ni ndirenda kuigua mundu ni gwetha akorwo muriu ri akorwo ahanaga atia experimentation wena idea wanona mundu anyuite na high picho cia social media kasishuke katana shukaria mundu haria iguru gacumbiriri akoragwo atia aiguaga atia na gikohi no tuke ground ire ni kuga atiriri ino ndiranyurira he hangover ukaigwa weru atiriri tageria ukanyua utari na mai kana tageria ukanyua ringi ni arageria even brandi nyingi nie ndi mundu wa fia nie ndi mundu wa kawaii nie ndi mundu wa ka whisky nie ndi mundu wa ka gin na gwiciria also economic factors ugakora mundu wa whisky ni more expensive magathie into dikwenda kureha ido hutho tudirenda kurehe terminology no ni gohithureo ya second generation alcoholics ni ici cia githimi gia thi makambiriria kucinyua ni affordable no is it affordable is very expensive socially tado ni gugutwara handu where it's now going to be very expensive ni ukorwo a very difficult way gucoka haria wari kuriyo ni na ihenya no ni gukinyia gathabari karie gugutwara ya gukinyia haria gugutwara gucoka gucokia ruwi na ruru na mukaro ni process iko involve society na maundu maingi muno literally tugaga cheap is expensive literally how cheap is expensive okay look andu aya etagwo occasional kana binge drinking stage 1 ni occasional ni umuthe kwina birthday ya mundu muna umuthe kwina thiguku ni 25 niki 25 comes yokaga rita rimwe o mwaka no maisha maku maturaga ho effects iria irakurehera from this occasional drinking ni nyuaga kamwe nyuaga twiri na ni ndire munyui wa njohi ni no starehe kidogo nyuaga twiri na wanyua twiri rita ria mbere ukaigua ni wario either consciously or unconsciously dumenyerete riu gathio kambiria gukorwo wina tolerance riu duranyua twiri nyukunyua tutatu nyukunyua tuna alafu ni undu wa experimentation ile hyper intensity ugathio kambiria kugia kindu na kindu girakiretwo tolerance nigetha fun area yukeri ni ukwenda kunyua tuingi chupa nyingi igire ithatu inya nigetha fun area yuke na riu menye tha ici ni turapati gwa kahinda karaihu turapati kahinda karaihu nigetha ugi sustain gukorwo wi haria ri no kunyua nyingaingi ni ukunyua nyingaingi nigetha fun ikorwo ho na nigetha kashike niguo marauga na nitukuona in the second part na nitugite social construction ni meaning iria tukoragwo nacio citumaga behavior ni ta feturu ikiragwo ukarangiria kirangi iga take momentum fio social meaning icio kasishuke mundu uga atiriri kasishuke ta riu quote yo wathoma ri iramini atia in deep sense ugirora social construction turoraga deep meaning ya social thing hekindu gitagwo bracketed meaning ya iguru auga mundu ucio ri na ni influencer ni social media ni mundu urafuatwo ni andu aingi na ni mundu andu peers aria marona atiriri nie ingihana ta munari ni daki hapo nimechoma na kitu githie na mbere mari oho ni party mwe nene muno ya society nene muno na also riu gakora mundu ucio ni arafuatwo ni andu aingi muno angiuga guo ri iramaanisha atia
kasishuke ni uga kasishuke nigetha kasishuke ri tugwika atia tuguthie na mbere na kunyua tugithie na mbere na kunyua ri unconsciously for us turenda kukenerera tugikenagirira ri o tugikenagirira ri no haria twiga thabarĩ-inĩ turiuga thabarĩ-inĩ haria na Waithaka wanje no turathie no turekora handu we tarugwa iyo occasion ni kuhota gukira na wike maundu maku yeni kahangova nige gukorwo ho kanini ukerwo mundu haha waigua kahangova kaida next time nyukanywa na mai kanywa na mai ndwekerire ndimu ndwekerire ndimu ikira ndimu testing your limits ni ura test uretindika mekwiragwo na gikuyu atiriri kigukuyu kiega ndiandi kwirikagwo ne meri ni maraikia kamuti ndieno erikeire ha na haria kireire niho ekuaga mundu haha ekireire ri niho turakuirwo ugakora anake aingĩ muno 10 years back matiari alcoholics no tha ici turamera alcoholics mambĩrĩirie na experimentation magitest limits makiuma brand ino magithie no nya riu mehari na niguo tukirikia steps icio to ni njui ni cia bata muno no haha ha go test ri ni tuonete tondu twari horo wa social kana meikarire itu in that ni uri wathi handu gekora automatically na mwe handu kinyuwa nduragio kani in fact ikondo nyuaga it's very funny ati kongo nyuaga you are so boring in fact ora rafu ni andu majia kurio ni kugiaga na hype ho na hype ru ukoneka we tondu nduri hamwe nao ri wewe so kindu kiu ni gituma hi andu ingi makaigwa ta me left out kana nie ndira fit na ni gukora twakorire the last session twaugiria atiriri alcoholism ni kindu gitagwo belonging sense of belonging na acceptance ni code ya acceptance nigetha belong to this clique niwerwo we boring so that wage gukorwo we boring na next time matigagwita anonsizi tutigugwita ucio ni etu either we spy we ni ura marauga thiko ici we mtiaji nigetha utige gukorwo we mtiaji ri ugeka kiria the common denominator haha ri kiria giratunyitithania haha ri ni njohi kanithari common denominator koragwo ki sokeria wa theru gatho na bibilia mwena uyu ngiri ni muchufa riu no nginyagia korwo ndurathiania nao ri you will not fit there nigetha ufiti hau ri ukambiria kumenyua na ningi ungikorwo uranyua kamwe ri makwira ai mundu niki we uriyagwo na ihenya muno ukenda kumonia nie ndiriyagwo na ihenya muno ni hindi ri ingi ni kuria itarite ni itekirite ndimo ukambiria go test rita riri ukakora ni ndanyua ithano na dinari ukaiga ona ni riu ndikuo kamera thiko ici akiri nie champion akiri nie ndikuo no ni gathabari ubangite ni upakite nguo ciaku na ni werekeire kundu na ni gukinya kuri urathie definitely ni farafara irathie handu na ni rakuwa andu aingi muno mwena ucio na ti ndwari ukuigwa ati ni ukwambiria kuigwa mutwe ni uragutura kana ke symptoms citiko unfortunate symptom ti nyingi no ni cithiaga go increase tando wauma experimentation le mundu ni athiaga increased drinking na haha niho andu aingi muno mari na niho ndagitari gecwa kugaga andu mena kamzinga kao no it's not second generation ti johi jo akire black label ni urakorajo black label ni indo njega we ni Johnny Walker johi ya 7,000 akire Johnny Walker ni mushupa na iroko ni ginyekerwo na kwina a lot of social constructions meaning iroko mbili baridi mehehu nigetha ukorwo riu wikuria we ni we kinyi ni ndira muno in fact of course ndukigira kundu it's not be that we don't know ni hinya muno ndungigura njohi imwe ndungigura njohi ona waita ni arakurehera naturally ni arakurehera eri agiuka metha-ini yaku maita matatu ri we ithathatu yes ni hinya muno njohi imwe especially cia micuba cia micuba na gikorwo tie no ngiri ni 750 makwira agakanika ni awende kare agakuota ni kiuruga ukutiendagia kuota aka ni gakuhura toti ndo akiri toti increased drinking ni ambiriria ukorwo every weekend ni ndiranyua na andu aingi twi haha ni turaumire experimentation na gwiciria muthikiriria ni ura relate ni urona haria turathie wambiririe na experimentation riu we increased drinking ni ongererekeire kidogo o weekend ni urakanyua o ni urenda ku create ginya bash
form iko wapi thiko ici andu mararia marauga form iko wapi na ngwiciria muciari ni oiguite ciana ciaku cikiuga form iko wapi anake na iretu kamejipa leo kameweza no gakiweza ri ni increased drinking ni turenda kuga ni increased drinking wambiriirie Nairobi tuge figuratively twitikirio ni muthikiriria tuge alcoholism ni Naikuru riu twi Nairobi ni ho turambiriria ni experimentation riu twi Limuru ni increased tuthiete guthie riu ni turambiriria kuona riu kinjabi wega na tondu twi ha tukiaria maundu ma mikarire ri no okay ndikwenda kubihuthira eta excuse no tuge ni undu wa maundu maria mara happen stresses iria ciho turagerera na no tuge increased cost of living but okay kiri ninge kandu maranyua maundu maria hihi meho ni mara accelerate tondu njohi uri ranyua tha stiro yanyua gotene ni atia kurathie na mbere unyui wa njohi within literature ni koragwo kitu gitagwo the problematization problem cia njohi ciukaga hatia ugakora contributors cia njohi of course kwita social kwina economical kwina political imwe okay maybe because of she failed policies na ke shiga contribute na the social part of it iria tokugaga cia hype na ke na social media influencers kugo ni mutukanio wa mutukanio weta modo you never know oko influencewo ni mweno uriku na influencers ciothe unfortunately are happening thini wa society iria turi and then ugakora andu aria me haria experimentation ni very naive ni hindi maratonya into the debut of the world matioi tiramemenya by the time mekoria increased drinking ni hindi arambiriria kuheo ni araumire university ena tupesha kidogo ni aronire ka contract kidogo ena tupesha kana riu ni mabura hena tupesha na ni associated na a lot of fun and enjoyment increased drinking tuthie bash tuthie road trip tuthie kone tuthie game tuthie ki a lot of fun and enjoyment no the issue of fun and enjoyment ni ho maguta makoragwo marangereirio muno unfortunately we acceleration ni riu ni aumire karia ni aumire ko bargain ona ni riu dem zito de group ino riu ni afitire na riu niwe ona riu mniageire na sport he advertisement ya koragwo ho na professor Harmony inaga in heaven there is no beer nema ate matuine gutire njohi riyo gathie kou mundu ngeni akanyua njohi yaku riu ni tumenywe tha ici niho with fun nira kenero muno tumenywe yothe thire ciana ci tostikana mikore kamoko akeina na ndo makakenera muno na ni wega gukenera but ni tokorwo tukimenya ni jani turi na tha ici twikimende tuthiete tuikurukite tuhakuye guthie na no unfortunately ona dio toga guthie Naikuru nikitando haria gwiciria kinjabi ni akoragwo na muikuruko mwega muno ngari ni endete guikuruka piu riu yo ikurukite ni hashikire piu riu we no watwikire kingi na riu tubesha twiho wina ka security dura struggle muno muzinga durakurema unfortunately number 2 agoro ni ura struggle hena ino second generation egwetereire muno eni na arata meho ni kushikia kimoja ndukejine keni we kunguma nyumba niki tu kunyitira omwe rekio rega na pesa no omwe na matikwiraga 10 ukoragwo omwe na makwira ona korwo danywa 10 ri at a time gonyuaka uriko omwe social constructions ado meaning iria turatwe nacio uria cira contribute ithwe kunywa muno wow Mureri wa Kameme TV tuthitera bena gutaukwo uhoro wa kunywa njohi na unyui wa njohi na muno makiria maundu maria marashangira tutugutugire tukianjiriria thabarĩ ĩno ya alcoholism kana unyui wa njohi ndiokeraga muthenya umwe wekora boom ni wario niwe otugo tugire niwega tukihurana na undu uyu turahurana guo kuma kuna nikio tukina muthuthuria atutariria maundu maya ni kuingira kirathi agathomera kugo nie nawe tuhota kwa gutauko na njira iriku no uri araria maundu maya ni uraikara ukimonaga na ririkana riu thaici gutire mundu utari ugwati-ini nginya atumia nginya arume all of us tondu otugo akiuga ni maundu makoretwo wakaida na tugithia na mbere no kunegeria ciringi 10,000 itambona thi ciringi 100 na ciringi 300 niwe ni ugerete munyaka waku hare thini wa 13
7171 account ni mwekera ndemwa K no wekera ciringi ciaku 99 no rageria maita maingi ngakunengereria ciringi 300,000 kana ciringi 10,000 ni 137171 ndemwa ni K na ciringi ni 99 no urogukigeria maita maingi wakiongerera mieke yaku ya gukorwo gikihotania thiini wa ikereka riri tukirikireria ni gukorwo gikianirira muhotani witu wa ciringi 10,000 kana 300,000 tuthie na mbere gutaukwo thabari no twanjirie twi occasional drinkers no wasama hale no wa experiment riu ni wikire gita guthukagira ni wikire gita kuheaga hangover riu ni guthie riu twe increase drinking ni twanyua riu fio na stage ino ya keri ni gwenda kuga ni very defining moment. Okay. Tando ungirugamira hau nduguthie the second stage. Ungiau kurugamira hau ni guthie the second stage. He andu mataukagwo we hau I'm like okay ni ndiranywa muno makarugamira hau. Yes. Kaigwa mundu ni kwiragwo ni arahonokire ni aramitigire kana ni ambiriria go step down aranywaga 10 agacoka thi agakorwo ni ndirate mucio wakwa kana akorwo ni wira social indicators iranyonia wira riu day at exit tando ni uhetwo summon nyingi muno wira mundu ucio waku ni arakwira rora munywire waku socially no kuona mundu ucio akorwo wale wa mucie riu ni atigireirie ciana ni arekereirie kidogo tando mbeca iria ena cio ri na haria occasional drinkers riu gwiciria haria mid ages mid life crisis iho school fees iho ke 35 thote riu na niho rurire rurakaira muno gwiciria ona Dorcas Rigathi wagacagwa niho arauga muno ni boy child ake anio magirwo kumuhembe kurehe mbeu ruciaro hatuaciarira riu na gwiciria ha niho hari na thina na nio amakuwete gwiciria deputy president marauga tuongerere tax tukurehe tax ati anali magirwo kurehe tax ni makomire nio tureta alcoholics tando no ginyagia to understand aya tureta alcoholics nio these are nio pillars are building ya society onogirora kindu gitagwo in demography ni kurora age population pyramid ya country haha niho we have the highest population andu aingi me haha bracket ino na haha niho turauga ni defining moment ungimirora wega ni ukwaga guthie the second stage ungimirora ungiakumirora wega kingitera hau then na he mundu ageragia kuma hau akaremo akauga kama mbaya alafu ule kurokore atugire gukaiga ni tuthie alafu ule ugakora haha ri hena peer pressure imwe nene muno wina ngari umothe ukauga ndigũthie marakwira twende tuone game tuthie tuone game ya Man U mwathi kuona game ya Man U makauga atiriri tugũikara ũguo rehe umwe no umwe ũgatuĩka 2 3 4 10 ugekora haria riu twerekereire haria kirima riu tuikurukite biu riu nginya ngari riu ndurabatara kurangiriria we free riu turorete biu twi haria hakuhi na Ivasha haria na figuratively haria na Ivasha hena kiganda kiega muno kiho tutikugweta hau riu tuthiete biu tuikurukireire biu social problems ciambiriria ni umete increased drinking riu we problem drinker. Okay. Riu wona ndurabatara kwirwo kimoja ndurabatara kwirwo tukate maji maritwa maya mothe mari ma fan alcohol itagwo nigetha to make it ndigakorwo very consecrated maramita maji ni mai ni tei maramitaga tei na gwiciria anake ni maramenywo kana muciari ni roigwa makiuga tei kukata maji ti kunyua ni kukata maji no kukata maji gukuri we are moving ni turathie riu stage ya gatatu iretwo problem drinking thina ni wambiriria yambiriria na experiment ugethio gituika increased drinker yari haha no whiskey ni atuika problem drinking riu wale na career boss yaku ni akwira ati ni tukuhete warning 2 3 riu ni ino termination biashara aiko we nayo ni aporomokire tondu ukinyure bia ciothe ni wauma kuma wathie kurora ni wauma kuma kuina wa ithaka wa jeni ni gathabari ni uraina taka maru Fatuma na Nyambura ile manana itaga mudosi riu ri nyumba wa ungiakire ri twakire na mwako no warugamire ciana ni ciagire guthoma increased problems mucie thina ni wokire nducoka mucie mwina thina na mutumia mbere na muciari mbere muno alafu ule ni uraririkana tugite
construction cia bururi ukambiria gwiko kindu gitagwo labeling makurehe ritwa riu ni eremirwo uyu ni athukirie anangire ikambiria gutonya thiini waku ni anangire riu ri nona rika riaku tarore mwathomaga na nonsense nona riu akoragwo Kameme we niki comparison na we ikambiria cordon within you group iria mwanyuaga nayo ri ukigeria kumarora ri matiriho we wiki as an individual tado alcoholism nigetha tumihote ni twaugire no nginya tumirore at an individual level mundu kiumbe nigetha turore family nigetha turore society na tumirore as a nation as an individual wewe ura experiment na haria ha increased ri andu ya marakuhe taito wakinya ha problem drinking ri no makone makugagiriria riria wari haria stages ici cia mbere no ndina kiuri tondu tukire kwetha kihonia mundu taru utaranyua tuge mutumia waku muciari stages cia mbere ri mangihota guguthara atia utanekora hau kana otugutugi so individual no we ungiruta but what can adwarege magika atia utanakinya problem drinking society nili party nene muno ya ko play na number 1 no juge religious institutions no twikirire muno kwaririria horo uyu na makanitha dithe beno ri ni wega muno tuhunjie Jesu ni aciarirwo Bethlehem na ki ni a very essential part ya history no umothe religion ingihuthika atia pastor ni akoragwo ehetwo gitio muno tondu na ndwiki Sunday rocini ma pastor muonagira uri ugo ni werirwo thie kanitha mwena mama kana na wera ire cerehe no kigwa we ngiru te ndrenda kwaga hangover ugo arakiaria atia araria weno so religion no iteithie muno tariu Sunday no ri unfortunately Sunday koragwo imwe na religion makoragwo hau na muthenya ucio no tugeria gukorwo pastors makigeria within mahujio maria makorwo dithembe no na ari korwo twikira session imwe ya guiding and counseling ndona ni twandarurite kanitha muno ni turarehe maundu mangi no na ni kuroka expert wa besha ni kuroka kugo ona andu tainywe no ma invitewo tondu ndukira guthie kanitha kwariria andu tutikwaga it is okay kuhoiberia na gwitikira te thina uyu wiho na no nginya todi naguo okay tondu tukugite ngari no twikire breki na ngari ire ni koragwo na steering no twikire breki to reduce na tucoke Nairobi tutana twina Ivashari tutana kinya Naikuru ri to nginya tukinye girigiri haria riu girigiri ni problem drinking na no menya girigiri ona it's more dry ni kumu kidogo ni kurambiriria kuma to nginya tufutwo wira ona mwiri ni ukurire kugo na mathina ma mwiri ni meguka of course how problems drinking riu ni ukuona riu ni wambiria kwirwo liver yaku inikio retira hota kuruta giko wega ndagitari ni akuga andu aria manyuaga njohi makoragwo na thina wa nda wambiria kwirwo rora haha occasion no gutire riu occasion riu ni ambiria guthina na riu ikoragwo very problematic ni ndakwire tondu mundu uyu uri arathie towards almost now dependence na addiction ni kindu arabatara kunyua for normal functioning ndako tugite uguo no na riu ni arerwa atiriri no nginyagio utige no na ndako ni ma constructaga unyui wa njohi ta ndawa ino ni ndawa nigetha arute roko ni ukugite ni okira karora muhunje nigetha atige kuigwa uguo kerwo micomore kuruta roko ni arenda kumiruta nigetha atuike into normalcy riu ndawa ero turamwira ambirio mitige tutana kinya hauri no tuike counseling TV stations na ni gukenera muno Kameme ni murateithiriria muno kunyitirira oguo na also Pastor Dorcas arageria kuthairira boy child tumaririe like campaign ino ituike more robust gukora we joint effort it's a multisectorial ni multisectorial thirikari ndingihota ewika no nginya irehe andu a society yani tado thirikari no na thuthuria ta inywe thirikari no ni society it's true yes it's true once omodo wina ID ni part of society ni part of government tado ongirora kibande gya kure the biggest hari kindu kiria kia mbere pio gikiragwo ni court of arms nikuga you are part of the government nima riu no nginyagia to play our role nima akorwo ni researchers ya thuthuria ta ithueri twike party itu o mundu eke party yake akorwo ni policy makers ta na kada ni okay makorwo na a lot of programs ya ku educate andu ni atia tungihota ku preventative alcoholism
ta problem ina ndina kiuria haria baranginyo ri turariria mundu family ni tha ici ni kuhe kundu ke tutengemanie nditoreire tondu twa kwaria cara roku tutiguteithia mundu ni kugia maruga ni gukurehwo sorry tu muratina ni mukunyuanira na ciana ni maundu mariku tungika tuteithiririe kwaga kurehe generation ya itageretie thini wondu uyu haria family level to the family maundu mothe manjagiriria ho you know sometimes andu manjagia kunywa from a family level ni maundu mariku tungithemana na mutuonaga ta matari serious but in real sense the fari oraiga ni mekojiriria safio ya the fari na ni warehe point njega muno tandu riri behavior o yothe ri ni koragwo na kindu observation imitation modeling mundu ngienda kuthoma muno no thome Sigmund Freud and all that psychology mundu abagia na observation okona tari ni ukugete a very good social media kind of person mundu urerererwo muno mundu uraforwo reuga tutigacuke observation ni mona ni maberia ko imitate ni ma model ko model ni ko walk into the path ni maberia ko live that because it looks cool. Yes, it looks cool. Mufafa witu ni twinake haha ni kiratina ni hende riu tukinyiriirie na ni riu ni gaka ginya kiratina ni kirerwo uyu ndekeraga mai na kirati ungeigwa mundu urasifiwo ni undu wa kuruga kiratina kiega ni kiria kiria kiraria piu na ikoro ni njohi urerwo ino ni njega muno ni rongererwo indo ingi ni rongererwo indo ingi tando ni twogire njohi ya tene tiyo ino ya ni watu tariri uria yukite igicenjia riu twi in a different dispensation ya alcohol agikorwo ni we within family level ni tugeria okorwo we twi good role models tando we good role model ni mwana ni ako observe ni ako imitate na ni ako model the correcting society na kukoge at least donire mushi tondo of course gitu tigikigitara cia twi in a society no kafamenyage iyo ni no gwitu dionire njogo majega yumaga ni korero kana ikorero na jitu tigetie ndeka nini muno twatige stage iri kuhena problematic dependence haha completely riu ni tumire girigiri nina kiuri kihagwenda tucokie tondu ni ndamia ni giafata muno kuna wale tumekuwa tukisaidia kutoka kwa Pembe kumpeleka rehab kuona people who can help them lakini constantly unapata wamerudi kukunywa in a while question what do we do to help them now mundu ima rehab ashokaga niki ne guteithio atia okay inori is more of a policy question in my own view na policy question no nyende tariu andu aria me within policy within research mawatho agikorwo no to involve it to fight against alcoholism ne to merute igagikorwo a fight ikorwo a campaign ne to make a campaign nigetha riri on alcoholics aya turareta alcoholics ri to my embrace nona ti fight tutira mahoro toginyagia tuke na Land Rover tumakuwe tumaikie kimaria toginyagia tumaikie kimaria reke tumonie he problem tumaririe alafu tumarehe hakuhe na ithui number 2 policy igerie riri ko involve society nitogire ni social construction ithu turameta wa munyota ari ithu turameta ni meremirwo ri ithu akorwo ni mutumia na ni nderemirwo ni ndanyuire ri ni ati okugeria no tu ndukongerera ikara ndukamuhure makiria murehe mucokie na mucie society ikugeria ati gucenjia construction ino mundu uyu a feel that a second chance tando riri onathi rehabilitation and togire rehabilitation ni medical na ni social ni medical counseling ni erwa atiriri no cenjie no ni acoka kuria society no turamwira ni weremirwo ni ekire atia na no menye society ha ni maita meri mwena uyu kwina wa munyota aria matathire rehabilitation na mucie ni mwamwiri ithe tutia kwiria ni weremirwo we ni watwikire mundu useless athie kuria mungetho uria kirwo Kamau Mwangi ukangonyite kimwe ukangocomore wow agekora ni ndona ni ndereti ina maundu maingi muno makiria no ni ndamenya ati he kaundu twathathaura na of course tutigetigite kwaria maundu maya because ni thabari tuguo kiugire na ona kuhonia no thabari no hi mundu angenda gukorwa keraniria na ni ndu itumi tiganite magikukinyira ate na hiyo na social media wonekaga atia social media jitagwo kungu wa ngure ni geragia muno ku maintain identity iyo o mundu tugire njugumajega no ikuriro number 2 no thimo nyamba yakwa ni 0723 720 493
Okay. All right. Na ndi wabici although mostly ndira travel but ogeda ko ngoragwo haria Kayole ndi wabici we can talk more na social media ungioria kiuria nigukorwo very available to read it na ikorwo no wende ko interact mono about alcoholism no thie haria Google ine ya Google Scholar ugi Google Kongo Wangure ni ukuona ni publishete an article on the social meanings of alcoholism. Yeah. Right. Thank you muno makiria ndereti irabatarania na ndiga haria tungihota ri twiro tuke tugiteithiririe. Asante sana. Asante sana. Mureri wa Kameme TV no waigwa o thabari ndayajagie na ikinya rimwe ihinda-ini riri ria mambura twahota gwikora hihi aikorwo raje thabari o tugo wakigwa ni wega withemene nayo angikorwo wi hau na either stage kana wi increased kana wi problematic no ukorwo ukiona uteithio na no ukorwo ugiteithirio kuma thabari yo na ni wega muno maundu maria tureka tugo wakigwa aikorwo ni aciari ciana iroyaga na ni iroraga ni imitetaga ni modelaga uria ureka koguo ni wega tumenye na tugitire maundu maya na tukirikiria negerie muhotani witu shekeri ciake ciringi 100 2,300 kana ciringi 10,000 ni haria thini wa 137171 na ukorwo ugikira ndemwa kei no gikira ciringi ciaku 99 ukihotanira ciringi 100 ciringi 300 kana ciringi 10,000 na tukina muhotani witu wa muthia ni wega andike murengerie shekeri ciake ehotanie ciringi 100 egwitwo Alice wa Sheke ni our winner wa ciringi 100 tugitiriha tafarira itu tutikire tukinyie hau tikunikia twarikia ni mathaa magithira na Kariuki na Wangare methutha marekererie kodi na nie tukoragwo na mundu gwitwo Maina Kihumo tunyitanagira kanuma nawe kuma thinashara no muthi ari wa mwambiririo Kihumo no ari coka hwaini tafarira-ini ya nditimurano gakurie na njira ya gitio nyitanira nake cihanda thaa 1:30 tuthie na mbere na kwandandura ciegi uteti na utongoria nginya riria tukona na ringi muthenya wa rucio na kwendithĩria kiumia kiega na wiki njega kana muthenya mwega wina umithio urorema gukumia mwathani agutongorie and we are not giving up kaundu kau ureka thie na mbere na gweka njitagwo Nonsizi mwari wange then of course tutihota kumemereki tutaithirio ni timu itu Polly and your team Mushai asanteni sana tukenaga muno riria mwatunyitirira na njira yo nawe mwiroreri asante sana tunane muthenya wa rucio yana muthenya mwega na kiumia kiega kirathime.